Selam dostlar. Biz mine bugün şunday üç-beş muğa kıyasıyız. Karantinde vakit көп. Ternay birlerine pişirip yatabız. Bağlar uramda, işik aldığında. Çünkü ide oturtup da bulmayın dağlarını. Anda alar nağılarını deb oylayım. Qopqa tibinden yarak ketmeyler. Qopqa tibine bütünley çıkmıyorlar. İşik aldığındağını etileri bilen. Bizge konakka ebi bilen babayda keldi. Biz ebi bilen babayga koymaymiz hazır. Ebi bilen babay hazır şaharda tura. Ebi bilen babay bizge konakka keldi. Bizning avldalik motor. Baltaşning Tüpenkine degan avlunda. Biz mında elige yaşap yatabız barımızda. Temneyverler pişirip, işler işlep. Şunday haller. Bu iş pişmakını indi men 50 neçe yıl retten yasayım. Mena ул iş pişmadım. Qamırı bik aşıy. Ağa on kerakmi. Aybetlep bassam, tegizlep. Аны да бик күп булырга тиеш түгел. Каты булса, менә булай итеп пешметеп булмый. Әз булса инде ул җибеп төшә, чөнки бу камырга май бик күп кирәк. Шуңа күрә шулай. Шулай итеп тыгыз итеп куябыз без аны. Кабарасы юк ул камырга, монда чүпрә юк. Шуңа күрә менә әз генә менә булай итеп кулларына шыкып алабыз. Һәм ясыйбыз. Шундай рәхәт камыр менә бу. Тыгыз итеп тә тутырырга ярамый. Эче буш булмый аның. Менә шушындай камыр. Менә шулай итеп кенә тутырабыз. Тыгыз итеп тутырсаң, инде ул тишелә. Күрә? Шулай итеп ясыйбыз без аны.